Poštanski sandučići u vašem eksterijeru, osim toga što imaju svoju funkcionalnu ulogu, mogu biti i poseban dekorativni detalj. Zato ih uklopite prilikom odabira, pa ćete uživati u njihovom izgledu. Poštansko sanduče može vam izgledati potpuno nebitno kao dio izgleda vašeg doma, ali cjelokupan stil uređenja upravo određuju ovakvi detalji. U zavisnosti od mjesta postavljanja, sanduče je često prva stvar koju ljudi primijete kada prilaze vašoj kući. Poštanski sandučići uglavnom se izrađuju od metala, ali proizvode se i od drugih materijala. Zahvaljujući završnoj obradi materijala od kojih su izrađeni, galvanizaciji metala i termozavršnim obradama, poštanska sanduča u većini slučajeva pružaju izuzetnu otpornost na različite vremenske uticaje. Cerovo kompanija odnedavno je uvrstila u svoj asortiman veliki izbor poštanskih sandučića. Za početak pravimo osnovnu podelu na rezidencijalne sandučiće, dakle poštanske sandučiće koje koristimo ukoliko imamo kuću i sandučiće koji se koriste u stambenim objektima koji ima u velikoj većini zgrada. Poštanski sandučići iz naše ponude izrađeni su od pocinkovanog lima ili od inoksa. Oni koji su urađeni od pocinkovanog lima imaju završnu obradu boje po izboru, žuta, siva, plava, antracit, zelena, crvena, to je sve prosto stvar izbora kupca. I oni koji su odrađeni od inoksa su klasične inoks boje. Kada je u pitanju dizajn, poštansko sanduče nije samo kutija u koju se ubacuju računi, razglednice i pošiljke. Na njega je veoma korisno napisati i prezime vaše porodice ili naziv vaše firme, ne samo zbog poštara, nego i zbog ljudi koji prvi put dolaze kod vas. Također, sanduče može biti sasvim zatvoreno ili uz maleni prozor koji će vam omogućiti da vidite da li u njemu ima pošte. Kompletan asortiman poštanskih sandučića i rezidencijalnih i za stambene objekte možete naći u svim našim poslovnim centrima, dakle Ulcinj, Bar, Podgorica, Radanovići i Budva. Poštanski sandučić je oduvijek bio i jeste važan ukrasni i funkcionalni dio kuće, gotovo jednako važan kao kućni broj ili spoljašnja rasvjeta.